Stop daardie boekrol. Mielies is verpak met 10 wetenskapgesteunde voordele. Kom ons tel hulle af, vinnig. 1. Vir selkragbron. 1 koppie gee daagliks 15% vesel en 4 jou ingewande skoon soos 'n mini-besem. 2. Lutein en zeaxanthin vir 2020 visie. Dink natuurlike sonbrille vir jou oë. 3. Vitamien chipstoot. 1 kop lewer daagliks 10%, wat jou immuunselle bedek. 4. Energiekwekkende komplekse koolhidrate. Mielies se stadig vrystellende glikose hou jou brein vir ure aan die gons. 5. Magnesium magie ondersteun 300 ensieme wat jou senuwees verkoel en jou spiere buig. 6. Antioksidante weermag verliensuur jag vrye radikale soos klein Pac-Man. 7. Glutenvrye graanveilige koolhidrate vir celiakie studente. Ruil vandag pasta vir mieliepitte. 8. Gewigsverlies van hoë volume, lae kalorieë. Springmielie sonder botter is net 30 kal per koppie. 9. Velbespaarder mielieolie se linoleensuur sluit vog wat jou daardie selfie gloed gee. 10. Volhoubare stapelvoedsel. Elke pit ondersteun wisselbou, voed grond en mense saam. Eet slim, deel slim.